Ovo je ulaznica, dakle odrasli 240 dinara, deca 145 ako se ne varam, tako je. Znači ulaznica za Stopića pećinu, evo kako izgleda. I ovo je ulaz i onda idete napred. Hladno je. Pećina izgleda fenomenalno, ne znam koliko kamera može da vam prikaže, ali izgleda sjajno. Svuda imate ove neke tačke, od početka još sa staze. I idemo ka dole. Potok sve vreme teče odavde i do tamo. Ja ću seckati malo da bi mogli da dobijemo najbolji užitak. Znači, pećina izgleda stvarno fascinantno. Evo vidite, ljudi su sve vreme tu. Pa dobro, zapravo i da smo išli ovom stazicom, ovdje bi došli, a? Evo ga nastavak. A kuda sada, brate? Imamo levo, imamo desno. Znači, ovdje neki hollywoodski film bez problema snimi. Stopića pećina i dalje. Sve je klizavo. Znači... Vidite kao neki bazeni. Ovdje imamo bazene. Pećina i dalje do kraja gore. Ja sam bio Osmih Aleksandre. Ovo je sad neki ulaz za hobite. Ovdje morate se sagnete. Bukvalno ovako. Ovako. I dalje bazeni. Su bazeni veštački ili... Pećina i dalje visoka. Sve vreme idete, znači, ovim delom. Temperatura je oko 20 stepeni, ne znam, možda čak i manje. I dalje, nizak ulaz. Au, brate, pogledaj dole. Sad ne znam koliko kamera vidi. Idemo dalje. I ovo je kraj ovog puta. Znači ovaj koji smo izabrali je kraj. Ovdje dođemo do neke vodice. Ne znam šta je unutra. Duboka je. Ili se ovo samo odbija, nemam pojma.
I tamo verovatno ima još iza da se ide. Tako da. I nazad. I evo došli smo do ovog jezera. Evo ga Dinarčić. Poželio sam želju. Pa sad. Evo ga još jedan put, dakle, kraj ovog skretanja u desno. I sada povratak nazad. I ovdje završavamo ovaj prvi deo videa. Vidimo se u drugom. Znači sve vreme gazite preko vode. Pogledajte dole. Ovdje ima brdo Dinarčića. Pazite na stepenice. I to je to. Idemo dalje.